bana ba ba tsenang ka re go moleko o re o lebileng wa examination. Ha ke bolele ka grade 12 fela, ke bolela ka di-grade ka moka gore ka moka re ile o tsena ka re go examination. Bana ba ka bukeng ya Samuele wa pele tema ya lesomešupa go ya kwa fase e re tlhalosetša ka motlhankana Tafita ge be a lebane le bafilisita. Motlhankana Tafita o kile a lebana le Goliate e le mofilisita. Ka re go motlhankana Tafita ga a tsena ka re go ditaba tša gage ya re ga a lebeletše Goliate ka mokgwa ba ipusta ka gona gore ke tlono go thathantšha wena pila o ne seo se apereng a ke tsebe gore ntomang o le lefotwana ka tsela e o re Tafita ga a bolela le yena gore this battle is not for ke ya modimo wa mašaba. Bana ba ka re lebane le Goliath. Examination is Goliath. Examination e re lebeletše matšatši a ke Goliath. Ka re go bophelo ba rena re sepela le bo Goliath. Ditorong tšela re ipoditšeng gore ne le tšona o ngwana Goliath wa emeng ka se sebaka o emetše gore o tlo fetša ka wena, and o tlo fetša ka wena ge wena o ka se ipotša gore nna ke ne le leswikanyana, mme leswikanyana le ke attitude, leswikanyana le ke dibuka tša gago, leswikanyana le ke nako ya go tsena ka re go kamora ya gago, leswikanyana le ke go tšea ditaba tše barutiši ba go fileng tšona wa di lebelela, ke leswikanyana le o ka fenyang Goliath ka lona. O re Tafita ge a le ka re go ditaba tše o tšea leswikanyana o mmetha ka seragamana, bethang examination ka seragamana e wele kwa kgakala rena re tšwele pele ka bophelo. Ge wena o ka tšea the attitude yeo ne le yona wa lebelela gore ke attitude e botse. Bana ba rena re a tseba ka re go dikolo barutiši ke tsietsi gobane re a tseba gore ke nako ya rena go ne le selo ba re ke tšhufu nna mola ke berekang gona re lwa ka tšhufu everyday, and ke dumela gore batswadi a ba tse gore tšhufu e ke eng because ba e rekela bana ba bona ka ditšhelete tša go tura tše dikgolo go ba botšiša gore tšhufu ke eng ke bokae, ke bo 350 and up. Bana ba rena ba e kgona ba sa tsebe gore is a substance ka re go maphelo a bona. Wena motswadi o kgatlha ke gantšha mošinyana wa go ba le apole wa go ba le strawberry and whatever, ke tšhufu selo seo se senya ngwana a e se ena kwa tšhufu ngwanaka tšea tšhufu e bjale kwa kgakala o lebelele dibuka tša gago gobane tšhufu e tlo o tsentšha ka re go tsietse o ka se e fete examination o ija tšhufu ka re go malapa batswadi a ba e tsebe ba tšea gore ke pene e bonagala jalo ka pene, e bonagala jalo ka selwana sa go raloša batswadi lebelelang bana ba rena ba ka re go tsietse, mme tšhufu ege o e nyakišiša ditaba tša yona o e research e tšea monano wa ngwana ya molatlhela kua kgakala wa re ngwana o a gafa mamoloile mmasemang mangwe o bone ngwana ka ngwala matriki ba mo tšeetše kgokolo a go jalo e le ka baka la tšhufu. Bana beso batswadi ka re go bana ba ka dilo tše ka mokana tšona a re lebeleleng mo re le go bona, mme re lebelela gore examination sie mme rena re tshwane re lore jale ka Josefa wa go ba le ditoro re ne ditoro mme toro wa gago ke go tšwela pele ka bophelo. Ke a leboga. Ya le dumediša ka moka ka lena le lotse la morena wa rena Jesu Kriste. Le nna ke rata o no tlaleletša se madolontši wa se bolela gore bana ba rena ebang jwale ka Josefa le be le di-dreams. Nna ke bere ka university, that's why ke le more ke kgone go encourage bana ba rena ge le ka tiišetša la bana le a bona gore matšatši a rena le probleme ke di-corruption a o sa loka selo jale re tshepile lena kere maybe le tlatla le re phološa le tla re tlišetša thušo e kaonenyana ya la bereka mo mmušong la ntšha batho ba we ba e leng gore gane bjale batho ba ba phua ba sokola
a ba sa kgona go hwetša di-service tše di tshwanetšeng ka batho ba leng gore mmereko wa bona ko tšeela batho ba ba phua di-service tše ba tshwanetše ba di hwetše jwale ke a le encouragea e tlang balang le tiišitše le tle university ke tshepa gore le applyile ka moka university kwa re na le re kgona go thuša bana ba e leng gore ba na le problems like mma Dolontše ba bolela maybe go khwetša bakgotsi ba o ntšha tseleng ye wena mo mogo ke PH yona go na le di-department tše ba di bitšang gore ke tša di-counselors ge o ke kwa gore maybe o tsene mo bo sa swanela o tsena gona o tshwanetse o bolele o ska e dira problem ya gago o e tee wa bolela ba gona batho ba ba ikemišetšeng o le thuša ba le ntšha mowe matateng a le gore o tsene maybe o tsene ka phošo o sa ikemišetša o nyaka o tsena mowe o na le bakgotsi ba leng gore a o tsebe gore o tla tšwa jwang go bona ka gore o bona o ka re ba powerful kudu last year kwa gore na re le ra ba le ngwane mongwe buti ya ge o tla mo nna gore gape o sepetlela o ba trya o kepolaya and then o kepolaya jwang o na le bagotsi ga tsebe gore a ka tšwa jwang ka gara group ye a setšeng a tsene ka gara yona so a no bona gore kaone ko tšea bophelo so le ska ba jalo ka batho ba ba jalo thušo e gona di-social worker di gona di-counselors di gona ge le na le bothata le ska tšhaba go bolela re gona re a le advisa gore ge o le situationeng e so o ka e tšwa jwang so ke le emetše bana ba ka ngwaga o tlang o applyileng University of Limpopo a nyaka thušo re gona ke tshepa gore le applyile le di-NSFAS gore le kgone o ba le thušo mara ge still o na le challenge re gona re tla le thuša ke a leboga Amen. Putho ya heso ke rata go dumedisa ka leina la ntate la Moratwa le nna ke rata go tliša molaetša bana ba rena molaetša wa ka molaetša o le gore is encouraging and giving them a hope. One is from Psalm 91 verse 15. There, when you call my name, I will answer you. Yeah. I will be with you in trouble. I will rescue you and honor you. So, banawaka, Elio Zanagagi exists Chalena, Upalang o Dim, Utavale Nakara situation here, Utali rescue, Utalo honor. So, Chungakinokoli, Lemushanga, or Navanavaka, that's all kind of exams. Only the leaking of examination papers. So stay away from those leaking examination papers. Stay away from Marumo. Stay away from Kopisha, because Kopisha Marumo are now also really leaking examination papers. By will be jarring. Imagine if it's one so stay away from those things. You two things banawa kyalo kopela. So come la jwa bo munyano ke le fang kyalo. Ke a le dumedisa ka moka le botsela mo Jesu Kriste. Le bona re bana ba rena re a lebaka gore ka moka re duma go bolela le lena ka mokgwa re le ratang ka gona and re bolediša ke taba gore re nyaka gore le be le a brighter future. Nna ke kgwathile ke mantswe a Madolo a re hold on to your dreams. Now I'm here standing here ke lo mongwe ba o bereka di-tertiary institutions le nna I'm saying
before yo ngwala e re dream yone la o e dreamang o e bee ka boto mo leboteng o ska bea e tenne a ke re wa ke tseba o tshwantse o itse gore o motho o rata o bolela o ba o motho o rata o šoma ka matsogo o ba o motho wa o gomola na o ska nyaka career because e na le tšhelete career ke e calling a ke la bona gore mathišere ba bolela ka pelo tše di botlhoko ko rena ke rile ke bona ba bolela ka pelo tše di botlhoko ke sure they played a major role in your lives. They want to see you gore ka 2026 le ska tla le sa boela ko dikolong tša bomma metlhabe le bogaiso le tle ko di-university. The university is not only the end of the world. Batswadi re ska re ngwana ga se a pass ka bachelor wa kry-a ebile re kwa botlhoko re re ngwana a se a pass. Rena batho ba bereka ka di-tertiary institutions re nyaka a pass. Ngwana ga passitše o berekile ijo ba gore a sa kgone o ntšha bachelor ka baka la gore a se ba botšišitše yena a be a di badile o badile ngwana o passitše ijo ba gore ba setile tšela a se a dikgabale ka moo a ke pass. So ge o ntšhitše higher certificate e le gore o nyako o ba doctor, there is still a route o registera le UNISA for the higher certificates for 1 year. O fetša 1 year o tlo kgona go tsena ka diplomate o ba wa tsena ka degree. Ke ra o sa nyako upgrade a ke re ba bangwe o jo kry-a ra nna ke nyako ba a scientist mama le ge ke passitše ka bachelor le ge ke passitše ka diploma le ge passitše ka certificate, but I want to improve this subject because I have this dream. Higher certificate is a pass. Re nyaka di-artisans a ke le bona gore mo Flora Park a ona metsi re nyaka di-boiler makers re nyaka di-technician gape go le artisan ra gore o bereka ka matsogo o filo a o tswafe ge ba re tsena ka ralbrogo go na le metsi o nyako ba e civil engineer wa tsena o nyako ba en engineer wa tsena ge e le gore o kgona go bereka ka di-sound, they are sound engineers a ba ko university fela le ka mo di-TVET college ba gona batho o tsena ka TVET wa re o tsena ka TVET o se no kry-a N6 wa tsena ka wa qualify diploma o se no qualify diploma o ka no tsena BTech o ka no tsena postgraduate diploma wa fetša wa tsena degree o fetša degree wa kušora se kgotsofala ape scholars fela e ke re ke a lebelela ka moka re di-drop out a ke re di-drop out ka baka la gore a se re fitlhe PhD. Lena le very fortunate le na le di-opportunity tše dintši di-NSFAS di a le kgona rena ba bangwe ba tshwanela gore ba rekiše lesaka la bopi gore o kgone go ya sekolong mare lena you've got many opportunities. Don't stop, let's make education fashionable. O se ne o tsena ka degree, there are honors o se ne tsena ka re honors or masters o fetša re PhD wa PhD ra o bitša Dr. Ramaphala. Namile ka mo Polokwane Central ra ba le Dr. Ramaphala, ra ba le Dr. Mamabolo, ra ba le Dr. Mama. A fetše o fela o lebelela gore o kgona eng ba bangwe re kgona go maintaina discipline a ke le mone tate Makuši ba le they are there to secure our lives. O passitše matric o kwešiša gore nna tše tša sekolo a ke di nyake ka lefapha le o ka no ya ka mo bo traffic o ka no ya ka bo police le gona o fitlha o ne gore o tshwareela wa ema wa pere nyaka bo mokgonazi ba ka moso wa tsena wa bala wa kgona go tseba gore ke investigator ke tsena di-qualification tše dife a re eme we go on and go on and go on. So let's make this education fashionable. O ska dula wa frustrated ka mo gae mama ge ngwana e le gore maybe o bušo sekolo a se gone go na le di-paramedics go na le di-firefighters di-career ke tše dintšhi mo bophelong go bušo gore o kry-ile diploma ko matric a o nyako upgrade. There are technicons re di bitša technicon mara matšere di bitša University of Technologies ke di-TUT di-DUT di-VUT ke tše dintšhi se ka ba dula ka gae ge o na le problem ya finances you come and see us ke na le problem ya finance NSFAS ke applyile a seng ke ba re selo e tla mo rena le bo mmamolefo ba ntse ba le gore bone gore na re ka diang ka wena o se ka dula ka gae because go dula gae
It's very dangerous. You be tempted. But you do just as one did. I give you one on one central. I do contact me. Career when you're going follower. I want to college in the private college. When I have a pass metric. Mara, the private college is doing what you know about here. Java dish a career to one of the data. How many you are going to DJ? DJ, who when you go DJ with your music? What's no about your music or the sound engineering? Or a producer, or a no, it will not produce empty sounds. This one I get a career. I was sure about DJ you have to Emma or being a whoopie and then a fella. Career must go on. Career must go on. We are not stopping. We are going to go on until because we have got many opportunities. Amen. But now what I want to say to our young people, youth, not only matriculants, even the grade 9s, the grade 10s, the grade 11s, the world is waiting for you outside. Tertiary world is waiting for you outside. When you get past this stage, matric, once you get there, now life starts. You are going to face a lot of challenges, a lot of temptations when you move. So, but we're saying, Mudimu abelelena, khanya mudimu ilibonagele, karo sebaka sesa the examination. But also to the parents. We can focus on them, but also the parents. Sometimes we as parents, we are not doing justice to our kids because we don't give them time to study. We don't encourage them to study. Ke bua mmereko nka pe ya ka ja ka ka kamre a ke tselo re ngwana o tshwere dibuka go ba o diang a ke no khona go robala ke sa ka ka mmona. But what we need to do as parents, it's us who must monitor them. Re ne gore ba tshwere di phone go tlhori ka kamreng ba tshwere phone gore motho wa studisha mara motho wa studishi o busy wa raloka ka phone. Those are some of the things tshelo like they are disturb. Yes, they must submit their phones to us. Maravar bitakan tuela or re study shagadi phone, online and all those stuff. But those things need to be monitored. It is us as parents so that we monitor them, so that we get them material. Sometimes Rascarilla are only on material that they get from school. We also need to check libraries. What material can you get from libraries? What online materials can you get to assist them? What is it that they need? Something, if I want to print something. So it's also upon us as parents. Let's assist them, let's work with them so that they can pass this stage. And also to the church council, I think this is time that we need to start establishing education desks so that we can know. Now we're talking about matriculants, but we might not know how many matriculants we have. We might not know how many matriculants come up. So we need to know specific children. For a whole, they are busy with their examination. Even when we pray for them specifically. Well, that's a former teacher. So we did about matric for many years. Mutum baba one develop primary. What like grade demotion. So whenever nan tungal wajani wanago wore ugamu subala na bana waga waswana satas ugamu garga mazu waga wage ugamu umomeno ni ya gawo ugana bugutweja so wa bukubare khatogea mo kyamwa kiyaga wage so wa batho gele na bomme rele mo ile re bana bo abelego le kona le period ye nngwe o grele le reno gwarwa do phurulla matso ke bolla mat o khona go bula di matsogo a se nna
le re ke midwife ya kere mara ke no fela ke check-a mo le mo ngwana ka matsogo o na le ntho e modimo a mo fileng yona o e tshwere akere o e tshwere rena kore bana ba rena ka mokgwa re bolelang ka gona re ba ratang ka gona le ge ba re re ba abuse ge re ba gala re dira 1 2 3 a re ba tlhotlheletseng bo papa le kwele mo gore ba re bana bjalo a ba sa go apea ke bolelela go CMM gore a re mo thuša bomma go hlatswa dijwana le di-washene le go apea gore e se ka re ba mma a le tika kwa kere ile a faintile ka baka la mmereko wa ka ntlong akere a re yeng go thušana le bona akere go na le poleke ngwe ntate Mangena ge ke feta ke tswelela kua Nirvana ke ya Molo ka mo thokotse tša bo Velgelegele o feta bo Edwin Park o ya kua go na le poleke ba re ke parliamentary village go na le di-hostele tše dikgolo tše di botse bile bana ba bona ba ba rwala ka dipase ka mokgwa ba ratiwang ka gona ba tsena sekolo mahala ba robala mahala ba ba transporta ba ba fa le di-NSFAS bo mmamanamela one Saturday morning e ke tsogela lekgong kae ke ile ke feta mola I was so disappointed ka bo 6 o'clock ke ge bana ba le ba tswele ka mola the was there ba le ka kwa fase ga metlhane ba swere di-cooler box ba enwa jwala so lena bana ba a re dume go le bona le le part of such groupings ge re le romela university a ke re ba le boditse gore le ya di-TVET di-technical le di-university a re le rekele uniformo ya mekgatlo ya dipolotiki ka le jero ka re ba bangwe ba bona šite ba jero ka re ba e politician ke profession ke swabile nko go feta molomo ke bona university go tsene bo Mandela gona kua ba re ke Fort Hare bana ba rena ba e fišitše ka mollo e ge ba re bona ba lwa le management a wa ye sekolong wa go lwa le management rena ge re le ka management re le bo manamela jalo re dira mmereko wa rena ba management we do what is best for you and for this country langwa ke bana ba rena ba tlhoka dithapelo ba ile go tlhakana le batho ba ditumelo tša go fapafapana. I still remember in the past gore go na le meleko mo lefase le re sepelang go lona motho šo o nyaka poso wa bušiša re wa di-interview ga a tsena ka mola ke panele šile e dutše mola a kere ke bolela from experience ga a fitlha mola khumana panele la dutše ke bommatšhone jalo ka moka wa ba dumediša o ba swara mo ditlhogo o ba swara mo panele ya robala ka moka jale ba mo sekora bjang ka gore o ba thekateng ge ba tsoga gape mothoro gore gape ke sedifee mme re go fa dimaraka difilone bana ba ke le tlhokomeleng wa bolela go matlo ba le fitlhela re kgetha mefuta le se ka no tšea dilo tša batho la kgopela dipene ba tswa di rekele ngwana ba rena stationary akere le se ka kgopela dipene tša batho ba le sa tlo rena batho ka malapeng a mofuta this is very dangerous re phela lefaseng la masetla pelo bana a re ba rekeleng stationary ba be le extra things tše ba swantše ma di šomiša kere le di-study aids ba be le tšona le di-laptop ge ba di nyaka ba nyaka gore di fera ba be le material re bolela ka dipelo tša botlhoko ba boletše bomo ba re naga e ya swa re lebetse lena gore le tlo rescue mara ke bona masetla pelo thapelo fela ka bo yona e ka seke e tla re šomela e nyaka re eme ka maoto re le naga e re ke tlogela bona mo ke ya lebo